ko mana ko dai pin ba na berarti ada ngene inisiatif ko vision balumba ni la si pin sa ya sikit baik ba kalau para awareness nak kuntai baik ba tapi kalau busuk tanah dah ko mana ko dai pin dah hoi nak liam ko office ke jongi ni ton ma ke jing thumu jongi mundong la tai ke jing songkha na ande ke jing thumu jongi ke dong bangin tiu ki kena jongi ngalai simbat ko ba hang ni district jongi kumno ram boporo ki kena ki de ben yo alat ba ko ni ti bat kimnum dai su ben yo ka tau ben ong ba ngam yo ben ye ke jing puli ngam yo ke jing nan start de na ke jing dok beling ong en ta nomor ba kidon ki cingira pero naga gomen kunjuru nak office ko jongi kidon ki cingira na trai ka ni jing song kha na de ni kran ni pai ba mat ka kum ki jing lap ta ki jing tare ki jongi kalau ba ka jing mut jing parkhat jong ka society ki jongi ba ka la namar da pipai de village na kondong kaptal ni village chapo field village ni na kondong dengi kendu ikilong kemi kendu ikiba bangba kini ini kiomba pila dan kunang kiti pila dan beriu dengan game pada ali kat kerta tu pada dan kun temu kata kuwe jemu cepat kat ngap berkala jadi dengi play dengi lek syaki kidon ki jengkawai dawai ni kidon kini function senang pun ini kena berang kalai senam kita tak listik asik sampai hai dengan apa kali yang kayak jemu pi ke ni yang bertindak pen habri wah berang kalai senam kalau ada mun kata jemu tu khat tu kamu ko ha ho ye bu ya ka ba mun shwa ni pat tip ya ka ba mun shwa le singin ong ba ni pat syai to kala ayat ayat henry hatu cuk mamta bang itu naru mun shwa heru kali ke jeng chong kha na bang pat dai por kam ju ni lam la situ kalau ko sosi na apa pi kena ibrang dai ban king pelakon mentai bak khon mut kalau ko sosi kan nama ba asu do no e kalau we nama itu hi kena yo le si ila ban yat ba ko be ti yo le si long sir long hai kai jadi tre ko no kam ka bala ban yo jeng mentoy lagi emang salang teman-teman pada ini kita nakak ki kata kila ya lo jong yang deki kena an kendri ki kono jong ki barang deki kelum ki kena ni kamu ikena itu kita smart boman la lu lo mesti kan kasi na long tai dan nak kalian ko office ni don ki awareness program na ko ni terilang professional kata ni lain department ni kisan balang but ki school le kidon ke program tu ni ke biang ka ongoing awareness program at school level kata kamu ba man ko ko kamju sange kata kamu sange bayar borok sisna hoi haka jinya duna staff yo le se kadang cempor hingi bina pat ko bo man ke school andai hanong ston area ni abur ke school ni ba ko Basically, senang tahu nilai ni tentu nama kadang haka blok level ru kadang ke komiti kabangi keren omtang jong kak na dengan keren ikiwe kicingge ke bekendo ikna da ba video macam ba senang ni keren ya liu jong da kumju saka senang ru nilai da kolong bosok tanak mani thui pi man kan ni nak suan meeting naskena senang umsa the national sa kesnong kelasiem hi dalajong ke senjam bakin at hakiti adong tu kesnong kita bu untuk yang bak song kha na apa prasna kelong bi ai tu kelong bosok tanat kan maki hi kelasiem ni ka senjam tip siki na samla ba pim pat de song kha apa prasna kesnong hi fi umsa sini umsa cincin nanti uli deki umba nadu bekibu kata ka adong kesnong kini kena asalna kim don chu ba ye shongkha bo ka kapras na te ki ain ki don ma ki ban khang kene menchwa ngila don ne kene ka prohibition of child marriage act ka bo ba ka kan thei bo kapras nam uchenrang bo arpois nam umlong mane shongkha
kata kamu ke habdan ke kentin Solomonize kamu kata kamu banten kentang songkurim mau padal nih postor nih ini no kinong niam kimdei dia banten kentang songkurim di kena mempadai kata dengan try habdan kan ke anjo try ke kila i try kila dan i ke kemudian research nih ke puli ke bersendat ke bagi i ba i kena mempadai kata misalkan kelak bat kata haka koi ke kia let's say haka kaji kesan biru namar mengamar di ba ladan na yung kacang jok kaji ni satu ba kalong kelikor ke kia kemudian ke masuk ke ya kata ingat try ba ni hap ni satu ba kini kajing sok khna lele ko man ra se jumpa ko wei ka banga ngai iru am kalong ba Nidon kini kecilan so, kini ngiri kini kena. Dah kini kecilan so, bun lagi kena mana, kumpulan 90% kini kena orang kecilan so mah. Kita ikut untuk single model, kata kamu bah, kami ke bahasa elok mana belak kelak elok. Bun lagi kita bah, bahasa elok. Tapi ini pun itu ni bah, kini kami tu kio lok nak kena, kio beri nak kena. Buat kimla ada betul kata kalau dia kepuskap. Dekat keperan aku. Kadang tahu. Dah kau haduk kata ini kulit. Ban riban semua timlah pendak pendak timlah. Sekian boy ikon cekik. So, temu kita bangin palak ban pensenge kena jing song hak nak deh. Mut keni ke cycle juga juntuk kan. Kenyai pe. Im nubla kan pensenge. Dengan ba ko wei nakalat ban pensenge kini kono kecil start. Kejeng temu kejeng kini ke office tu bah dalam kat dalam tu ya kilom jing di betul ni nyerap baik kena bagi kena perok kena apa ke distrik dongi kini ai kejeng nang kejeng start kila berwan jenis office ni akan berupor kemudian kengki itu lagi di ram nak kali office ni ya kini tren ni kena mo ya kini hak puli ko peti ni kira kam tambah puli kedan ke financial assistance kata kamu kejenyerap by school tiada kita hapok kat kelasnya hoi kapan deh nak longjai ke betul kita ni kriteria kita kapan fulfill ni hap check income tu ki kalau kuno ni hap pe bagi dai nam dai ni single parent kemudian kau office tu kat pai kinang late ban jurip hoi mono kita ban one book application kam rom tu ngi pat bagi leci tu ki ini kendu kibaye yang kedua ni kosong ni muat tetap ke maka dia nak bersisa kalau dia tu berangkat ke Singapura balada dan nak lap bahawa ke desa kalau dia berangkat ke Singapura kim judo raya kan Singapura men ke quarter nak try kumno sispa tam kilonggi tuan ni di office bat kio be ya kan Singapura tenang nak kuat baik kinang bon juso nama paling orang ni kata dengan itu sekian tahu deh ni buat kilonggi kita betul buat kilonggi kita betul buat bon kilonggi dibahap ini kata kriteria kepada penyo kata tu Singapura tanpa kimban cakap dari kimban cakap kalau ngebe ini ban identify kan mereka banuat hite kasih ni nombor bat kumpor ni belak dari sini bikin lerai, ya kita nidang bit, yang menang start, tangan perkat kejeng bit kalau along nak kata kejeng baman cakmat, nomor kata kejeng irap, benirap kikun, naik pinjau, tak kalah. Lagi kita dah pulih di nomor kedua kita longjingin di bawah, mentara ada sekolah ni akam ni jam, kadang tak jemput perkat kan. Mereka perkat pad kena boleh school kejemut perkat itu kalau kami ni melawan lain ni kata baru ni compare baru kena ubah boleh school boleh temu lesari sendiri lah tahu kalau dia bilang semru lah sotu dalam scam kan terketai ke dia kejemut kejemut dan try kerja sisir ni salah ni nomor ke awareness program ada jenis sok nak ni keren baik hak beda untuk pokso ni keren baik dengan try hak pokso lagi telefon ke belakang dengan try pun kisah tar belakang
Kalau perking pakai ai, pakai beri ke contoh nak. Entah ni nak kalian ke office ni, di kuah ini dah cerita hilang, macam yang kita nak sen halang, nak bolok, kan tiba terai, benih snok tiba ni keluar. Ni keluar. Harus nak bolok ikat ini bangun ni, sesuatu ni keluar, menunjukkan tai. Penjualan kau itu sen kemana ni tai. Ikat ni di sini, steam ni nak lagi. Lanjut setengah sini pula, dari sini saya jual, sini saya jalan tu, boleh. Nama kerja tu mungkin jauh ni kalau bah, lah kumno, kebas kasih kamera depan saat ini. Ini try tu, berapa kita tahu. Ini persen berapa kita tahu. Ka jimut jumpi kalau bah, kerja jumpi kalau bah. Kalau tuan kami kan dekat imlang salang ni bangin penkelan nak kikat tu kan niru ki bang je keren lama nang keren beat tu mo kuga tu kerja alat lagi kena bagian riam style tak lipstick tu pada kata nang ta iman ketu kerja perem samla mo gitu lah ada pendu mo ni ki ong gumno ne kedai kan nomor ba kamu ong ba la kan sedang ini yang nasab ba nasional tahu la dekat mentality ni dekat jemu cepat tu ti dan kelah entah ini lawan dan kelah ya kan yang salah begini lawan menrak kamsa jerong ya kan jadi kena jongi agak politi lagi gili ai awareness man kapor komentoy ada nimla dengan kelah itu kata ini yang kata itu kombin kong kajuk kala deh mensua deh ka danglong yo semua nama kata itu kajuk dah kawai pat ada minta di kena deh kalau lagi penrem samla kalau gumba ke hikai tidak ailat bikin style ya ka bompat dega arta kalau orang gumba hikai hino nomor lagi penting dapat kat kan penting lagi lah dan nak kejong bentar mau adalah ada keport tu untuk beda hok ni benda syom bat kita sampai syom kalau kamu kata dah kelak di kampung di kentai deh kelak dan nak kejong kamu jauh lah yang di tidak kejong ni ada kejenglang start nak try benji di ubri kelak kamu tapi menurut kamu tandre ban orang ban cu apa nong sedang beri kan nomor ba lagi lah yang kita kejong lah aku nak report so ba nak beri kod kita kelak lah heban menerima smart kita nak kalian joki ku besar mo ngan ga kwai ba keren lembaga kerjanya dekam de piga office kata kawai mo sikwa menteri kalau tang na pi de ke GUI tang nakaliang jo pi ke GUI ba ikini ki bala kumngop la banang mo ki bala kumngat hakan ke sangka kana ti kila kumngat ti ke jing ajing wo jo pi ya ki ba kin pen bahano pen wandur no pada ya ka takaying jo ki kin ke jing ajing wo jo pi trai kino menta la banang ba ladon kibahi ke pila ni bahi jonga PE ba kila kum song khakna ladon le kun ti te kum gitu ben thare ka eka ji aji mo ti ke eka ji ni ji phi ki kan to ke maria jom kila jot kayin patte kono kinna kata gini kebetulan pun ingat aku mga ban mga ong ang ban kan sir mo to pi dia jong sa lo dan yang berkat pada kalau begitu pun kita ini terkawai kalau tidak mak kita macam kia itu kalau bah kejengnan cik start kita pun lebih gede nomor mepi lagi lah dan beriu bandang bandek pulih bandeng gede pulih ke anu kabe hebat pendiam pendapat tambah ya kita penting kenal bagi nyoy kejengnan cik start bagi kim desu bangat kumbala maki nomor ba lari kila school mendai tang kejengnan cik start nyo in like na ni jing pensliu in like ni brio ki ba kwa ba pensliu ki like the kejeng senang ru kinyo ni dengan ikan te ai lat ba kini ki kun ki jong ki ai lat bi kun ki jong ki ba kin poi jok thong jong ki kershan ki wanum bu akta kejeng mu jong ki ba baik kun ngingem dot bisa le sari ada begitu pulih peniak akam dot bisa wanum pendrung kata kejemut nomor ombro uba long beriu kedai lingba ke bisa bono ba wan ke long yeng ke ba dan kejuna henry long beriu
lagi officer. Oh, kilo officer ni. Umdi baru kalau kita kan. Dan mau apa nak pendrung ya hak kum kita. Nomor ba nado dangret tu tidak pendrung kum kita jeng cepat khat tu kena tu ladu mesin. Ngidai pe ba pasal tu aki ba. Kecing nang jeng start kedai sisa. Kecing nang jeng start ham mentah ka pertai ya. Kalau long kemudian kamu dah tak tahu. Selama kecing nang jeng start. Sebelum lahir ban mi nang tu jengtuk dan nang tu jengtuk. Kadai kecing orang tapi nomor ba apa pi orang kumta akan mau ka ktin mo ba ka ong ba kibreu baro jonga ki jot no nomor kecing bom tip kemudian ba unang start kan don ga jing tip ka pulih putih tu beri jot no kadai mo tapi dan isu ban ram tengah syukur pat kata ma nak kalian ke office songi ni tak kiba kalau ban pedian kindu ki pai ba le ni badan district tu ni kalau ban dia pada teri kamlang bak sinong tathau bat kisang halang bat ki line department kumjuru bat ki brishmet kalau te ka office songi ka bapli ba ni kwa ki bikin wan chakmat wan wish office songi bat ngini pli jumbat hak ai ka benta ka ni la ban rap ka office ka hak be dai be kena ba atras na namal lada office songi kamla aru ni la ba ki banya teripat berkebaya di department berwan rai tan tingarap terus silong no kadai baik tang kecing teri kamlang pat ke ni hab dan kowe ke jingtmu ba kumno ngi penki ya ka labai jing kena pi ka office pi mut ka pe kan thublang bara bat ki kena nanta ki ni ki ba duna khat met lak no mo nanta ki bom yo ban le school kum ta ki ege tumut hapo ka office songi dai hapok ke kendaraan ke Pak jong ke ni ke Juvenile Justice Act nomor dia ke office ni lah govern lah ke Juvenile Justice Act dah tu kila ai ke list jo kena ke badai court ke children in need of care and protection cuma borok kita kena ke bahap kita kategori children in need of care and protection ke hap apa ni kan macam ai luk sai pi kila bendong ki kena ke bawan bendong ki ke betul ke bah ukpa dan ni kemela khla kila benom ki ba pom pi dan bujum dan khot na dan ni ki badan kanu bujum pang ka ki terminal disease ma ko dan so ka ka banla ko dan ni ki kena ki bisa abuse dan ni ki kena ki bisa sexual abuse kata ko sa tambor sa le bitan but kilu ki kena ki bangat haka jindi benwa kaptong drugs nila ban ai ka jingrap kan na the kidai pat ban ko mo mane kidai pat ban wan ni kilong ki patok kan ni ki ba dan ke chituna kan the impression ban ni ni ko office kita kidai kindia na kan list ko bla ada apa ai kan the wan la kata ni ong da ba ha bedai bi issue da kitna lada kimdan ha tu kategori gimnum ya rap ni dapat office ni mereka maka office ni kan barang dia isu berarti kena kemudian bila ada dan bentar ada yang kai mo okey aku lesi bona e kajing lang bala ko lang pi mo wanya senyang lan harus pai ba mo thi tre ka kam ba te man ta pa da ni ka chu lesi bona sa ye kajing ya kedua pi ya kajing lang bala ko lang pi lesi